megalayapost.news. Kaseng FKJGP North Khasils District menta ka janmiet kelapan na bakan sangi shwa banyaki habernihan ban khanglat iki kali Assam banrung saka jela Meghalaya namar nakalyang kabor Sangsar District hakajingdan magistrate Eric Dekhar lambat ki he pulit karibhoy kilakar part ban sangi no yakini gijungyaki knangman wanno ka songsuk songsan apedang ki patba ka Meghalaya bat ka Assam kinoilam ke FKJGP North Khasils District hakajinglam Presiden uba Louis Sterling do baru senior Vice President uba lumlang maunai lambat kiwi kinoilam bat kidkhon menta kasngi kilayaki habernihan bat penpai ki kali Assam ki barung saka jela Meghalaya kabadairu hadian bagi driver Torres na Assam kila sedang shwa ban khang yaki kali na Meghalaya ki batmu banrung sa Assam apakran sekilal pathai kubor Senior Vice President ke FKJGP North Khasils District Unit uba lumlang maunai bat General Secretary uba Ruki Majau kila ong bakum kaseng kimi banyaki ban khangi ki kali Assam habernihan banrung sa Meghalaya namar ka jingbitar bagi driver Torres na Assam kila sedang banyaki bat ban khangi ki kali na Meghalaya banrung sa kajela Assam kila ong ru kaseng yamanta kin sangi shwa banyaki ban khangi ki kali Assam banrung sa Meghalaya namar baki bor district bat ki bor pulit karibhoy kila kerpat juru ki ban sangi bat baki ne kren sa ki bor sarkar ka Assam bagi driver Torres na Assam ru kide ban sangi no ban khangi ki kali na Meghalaya hajoroban shushu kila ban rap ru da kabaong baki kloy ban sangi no yakani ka jungyaki ban khangi ki kali Assam banrung sa Meghalaya balada ki driver Torres ne kiwe ki seng na Assam kidang beteng ban khangi ki kali na Meghalaya kum ka seng kan beteng biang ban yak ne ban omailan baki kali na Assam kinrung sa Meghalaya FSP kana ya ganmet lemba ka jing one request nakaliang ka police department bat nakaliang ka nagi afsar jangki blok bat ki magistrate laiwan ban karpat ingi bangin pelak suai ni ke blok lane ka jing tempat pakhang jong lane ka jing penpai ka jumi kali nang ni stage po Assam kumbagi Assam ki penpai ki kali ki jumi ki bai ba nakaliang jongi ka seng ro ngimla ban susngap lane ban supek ban sukhap ki khmat lane ben chuthia stok hayeng nakaliang jongi da ka jing snaukhia bat jing snaushon namar ka jingle jong ka Assam nakapor la dadan ye ki jingyaki iba ngim snow ban ya hap ro nakaliang jongki ki jupni be yang ibat penpai be iki wat iki ambulance hadu ki kali jongki officer hadu ki kali jongki MLA to nginam khan chu iki nam kran iki paiba hadu ki kali ki MLA hadu ki magistrate ko kimsha ban yar spo Assam na nakaliang jongi ka FHP da jing sung khia pada ka jing sim khia nakaliang jong presiden jongi ila ang baya ngiro ngin penpai ki kali Assam kila poilun ki dekat angne nakaliang jongi ngila penpai ki kali ndrai ke jingwan jogi magistrate bat ki police department lawan nang ne ban ya kren ingi ba kin nakaliang jong ki Assam kila kloy ba kin weng no ka strike lada bangi ngi weng lada ngi weng dan nakaliang jongi ngila ya kloy ban ya corporate namda ka ha kamian bat namda ka songsuk songsang dan nakaliang ka jongi ngi kren hado ka menta nakaliang jongi lada ki Assam kidang ceng ngirung in bedan biang ya ka jing strike jongi nang ne te ya ka ba menta kumba i magistrate lawan ai por ingi kumbar kenta lane alai kenta kana kaliang jongi ngindon bai kidkhot parkhot kidkhot ngi kerpat bagindon bai angne kinamya phet kinamya pra ngindon bai ngina abai ka khubor bana Assam pada nakaliang jong Assam kala kloy ban weng lane la kloy ban pelaj yaki dok isnam ki jongi bagin lej segi hostel lane bagin lej segi ki jaka sumar lane bagin lej segi ngino benta jong Assam lade kim penthut syu nakaliang jongi ro ngimdon syu ya kajing penwet yaki lada kim nakaliang jong Assam kadang yai biteng ban pendik yaki para dekat nakaliang jongi ring nam sha ban kewi kali di mana Assam spo Meghalaya nakaliang jonga nga wa ba nakaliang jong sekretari ban sia berap lang habai di kali kepang bai di kali kesui ba kebagi la imi ladu step hadu ngi khidmat ba hadian ba nakaliang magistrate ba nakaliang ke police department kilawan ban kerpat ingi bangin sangi swaya kata ka jipen phai kali yaki kali bagi ban Assam ki bagi Assam lamba bagi penpai biang sengaja ka bagi wan
Ti ngir ni piang hi kata namar ba kat ya mentahi kat ba nakaliang zong ka police department bat ka district administration kimpat la banya penbet ya kani kelum kenram kumba kajing sa nyon ben ikot kasi jungi ki banyak kali ki balik biar Assam kibala ngat aki apot jat gijat adu nem step ki bangilai ke lada kata kajing ikan juki kam seiso bangi nyimbar se bangi mi yang hasrok ni penpai biang ni le biang kumju ada maki ki kwa ya tahu dunia bagi dung ini ngiring dung lang tahu ju pernya ke mentah sisien inget ba ngine up fa umbag 8 por si kenta ar kenta inget ba barok dikat indumnya perahi kemudian ong senior vice president nyalong away ba kenang ba kajela jungi kan sungsuk sungsan ibri kipat dung bri unyo trap kin imsuk imsan kinyat tak basuk pasan ini suk markeliang ada makikim suk ngir inum suk hadu ke bukut ini yang umper yang iba ladangin pensai hakane kalau tim tamir ini pensai ini pet soya kata ka karai kata ka jingia keren joki ke jingia mir jumut joki hatu kalong em ke pasiso Federation of Kasih Janjian Garop Pulnat Kasih District hadin bangila yosnyo bat ni tip ba nakaliang jong ki Assam Tourist Association kila persang bat pendem bat flight no ikli di bawah napo Meghalaya banlai sepo Assam di nomor kata kadau nakaliang jungi du nila sangi mo ya kaneka jingpen pai kali kibuan napo Assam nadung sepo Meghalaya dia try nga lada deba nakaliang jong ki Assam kita mungkin ya kaneka jungi kitam nakaliang jungi man se manhap di ngadan biar sa sistem kata kaneka ba nakaliang jong aku sen ko tau sa tipat ba mensislong jong ka jela Meghalaya sedang baniang nadu arbajiam nem sini bat adu mentah ni nangnya up ni nangnya pahra ye kali kibawan na po Assam bat ban pai cha po kajala Assam hi te dei halor kajing pendem nakaliang jong ki Assam Tourist Association kajing pendem ko jong ki dei namar kata katao nakaliang jong ni lasni nama MeghalayaPost.news